Sanibonani. Yebo. Ninjani? Siphilile. Igama laka mama u? Igama le group? Abaningi babuze because imosti yabo abalazi lo siko but bayalithanda bebona abantwana bendawo abakulona. Bayafona babuze ukuthi yini kwenziwelani, ba explainele ukuthi kwenziwela so lesiko lethu silenzela so ukuze abantwana bekhule be right. Babaziseka abantwana bababuyise bafuna ukuthi babe nazo. Abase apartheid amavenda akathi no thina sifuna ukushaya isivenda sakwithi amaXhosa akathi ayabuya ezila ekulesiko lamaZulu. Iyabasiza kakhulu but as amasiko engafani lento yomhlonyana kahle isiko njengoba isiko njena siye sihlangane nabazali babo ukuthi okay njengoba isiko nje sicela ukuthi singamenzeli umntwana because angithi sometimes uma wenza isiko ufaka isiphande kuyenza ukuthi omunye akena wasemshadweni and then kufanele ukuthi ayenze isiko labekhabo babo. Sihlale sifuna yonke lo information, sihlale nomzali phansi, asifane sithi sihlabele umntwana imbuzi simenzela isiko eliroko. Sihlala nabo phansi sive ukuthi la ekhaya kuyahlatshwa, la ekhaya akuhlatshwa, lana kusindisiwe kanjani sikhulumisane nabazali. Bese sibenzele siyenzela ukuthi umntwana aye akhule ngalento ayi njengoba ithanda akhule abone ukuthi igcina imphelelisa. Hey,
umbala oblue angizuchaza ukuthi kusho ukuthini kodwa bayawuthanda bawuthandile mina ngava bathi bawuthandile kodwa ukuthi ublue angazi ukuthi namzathi uchaza ukuthini kodwa-ke yi-uniform njengoba sinabo yellow nabo because siqale ngo-black seza ngo-yellow seza ngo-dark blue sabuya saza kuleli bright blue. Thank you for watching our content on Sarona Media. We hope you are enjoying the content. Please like, subscribe and share.